Zdravo društvo, dobrodošli u još jedan video. Danas Đole i ja idemo da se vidimo sa našim dobrim drugom i saradnikom Nemanjom Bukvićem koji je vrhunski fizioterapeut i kiropraktičar. Tako, da. Radi i sa rekreativnim klijentima, ali radi boga mi sa profesionalnim sportistima. Znam da je dosta radio sa odbojkašicama reprezentacije Srbije. Tako da danas idemo da ga posjetimo, pošto je otvorio svoj prostor, da vidimo kako to izgleda, šta se mogu da ponude klijentima. Da vidimo šta on, dečko, radi. Dečko, šta radiš i šta imaš da nam ponudiš? Mi smo danas tvoji klijenti. Tako je. Ljudi, sad smo izašli iz kola, tačno se nalazimo u U-Busy centru sa velikog parkinga. Samo nastavite napred i ubrzo stižemo do lokala. Brate, jedno čekam. Ja sam zbogio, ja obožavam ove stvari, pogotovo sve što se vezano za sport. Znači, maksimalno me interesuje, naravno ne možemo svi znati sve, zato dolazimo kod ljudi koji su vrhunski profesionalci. Super im je logo, čovječe. Ajmo. Ajde, Ajde, idemo unutra. Ajde, jedva čekam da vidim kako izgleda unutra. Dobar dan. Dobar dan. Stigli smo. Gdje si rekao? Ćao. Zdravo. Veku poznajete iz naših videa. Devojke iz prvog videa. I drugog, i trećeg, i četvrtog. četvrtog. Tako je. A evo ga direktor, glavni i odgovorni. Stiglo je tu. Poštovanje vam svi. Majstore. Šefe, evo ga, samo da se popravimo, pošto da držimo kameru. Dok se Nemanja presloči, ti idemo da procuđemo ovo. Ajde. Kafica posle. Posle obilaska prostora pitali smo Nemanju da nam pokaže par aparata koji oni koriste u svakodnevnom radu. Ovdje imamo jedan kombinovani BTL-ov aparat koji se sastoji od elektroterapije sa vakumskim elektrodama, od ultrazvučne terapije i također od laseroterapije na maksimum 200 mW. Ovdje također imamo još jedan kombo aparat, Astarov, koji se sastoji od elektroterapije, ultrazvučne terapije na 3,5 i 1 MHz i laseroterapije koja ide na 400 mW. Kao što vidite, ovdje kod nas u ambulanti za fizikalnu terapiju posjedujemo i sto za dekompresiju kičmenog stuba. Ova sprava se najčešće koristi kod pacijenata koji imaju probleme sa diskus hernijama, cervikalnog, torakalnog, tako i lumbosakralnog dela kičme. I kasnije ćemo vam demonstrirati na pravom primjeru kako to izgleda i kako se izvodi. Ja sad osjećam generalno da me vuče, jel treba da osjećam toliki pritisak? Da, obično pacijenti imaju utisak da je to neka velika sila koja ih vuče. Obično za lumbalnu trakciju ide trećina njihove težine, pa se postepeno dodaju kilogrami kako bi se pravio veći međuprstenski prostor. Ali to razvlačenje, kao što pacijenti misle da je veliko, unutar diska iznosi samo nekih 1 do 2 mm. Što je realno dovoljno, da. Što je dovoljno da se sam diskus ishrani i da se vrati u svoj anatomski položaj. Da osjećaju bol ljudi koji imaju već diskus herniju koji dolaze kod tebe i radiš intrakciju? U principu ljudi ne bi trebali da osjećaju bol, ali najviše ljudi dolaze zbog same stvari što ih boli već, tako da ako je već izvršena kompromitacija na kore nerva, oni već sami po sebi imaju bol i trakcija bi trebala to da smanji.
Ovako, ovdje kod nas imamo i jedan oblik presoterapije. Moramo da imamo zbog velikog broja sportista koji dolaze na oporavak. Deluje na način tako što potiskuje krv iz površinskih vena i krvnih sudova. Ta krv se šalje ka srcu i plućima i meša se i vraća se sveže oksigenisana krv u donje ekstremitete. Odlično. Ovdje imamo jednu veliku lopaticu. Je li ovo isto kao kompleks što mi imamo? Vidi ovako, razlika između kompleksa i ovoga je u tome što kod moderne medicinske akupunkture radimo stimulaciju mišića u samom telu mišića, znači igla je u samom telu mišića i stimulišemo je duboko i gasimo receptore bola putem struje. Ovo sam ja danas preko veze došao da mi se odradi jedna terapica. Zašto? Jutros sam se nešto sprdao sa bratom i udario me čovjek mistrijom. Posle šaki. Pogledajte ovaj otok ovdje. I zato ćemo sada, Đorđe, da uključimo test, a ti ćeš skinti sad pre Evo toga. si srevaš kakav metole. Čovjek me udario mistrijom. Ljudi, mistrijom! Pored dela za rehabilitaciju i kineziologiju, Pro Physical nudi i veliki izbor masaža. Ja sam, kao što vidite, probao i verujte mi, nećete pogrešiti. Bilo da ste rekreativni klijent ili profesionalni sportista, vidjeli ste sa početka videa kakve sadržaje nudi Pro Physical, kontaktirajte ih slobodno, link će biti u opisu ovog videa ovdje. Lajkujte i subscribeujte na naš kanal, nadam se da vam se dopao video. Do sljedećeg puta, sportski pozdrav. Pratite nas. Ćao! Ćao!